Kota Tasik nu bersinar, alam anu orang perlu dijaga diriksa. RT 2 geus kacatur dalang seni reot pisah ya batu maru pintar cuno Ya, sekolah di mana tuh, no? Di Barokah TK. Oh, TK Ilmu Barokah. Ilmu Barokah TK. Ya, eta. Dulu SD-na di SD Bojong. Oh, SD Bojong. Ya, guruna Sunok Pasari. Oh, Pasari. naon nu disebut anomali air Siapa yang siapa? Siapa? Berat tuh dong. Sek. Mano air. Kang Wawan curik cilose turun emplot dan seret